Ki khubor ka batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Kajingnya Khih jongki Samla Pule ke skul ba Nehu. Ban Dawa Weng yau Registrar Colonel Retired Omkar Singh. Bat yaki laingut ki Deputy Registrar kala nang klut syu da ke jingkershan jongki Samla Pule ke skul ba Nehu jong ke Tura campus. Hagani kajingnya Khih kepala long haga henriu tarik unai Weng arajar arbusau ki Samla Pule hatura kila ajing kershan ya kajing Dawa jong ke North Eastern Hill University Students Union. Ba Dayban Weng Mardor yau Registrar ba yaki Deputy Registrar halor ke nongrim ba kimpat long ki bebet ban penyat yaki kam office hapo gane ke skul ba kumba kila lap hagini ki kendiat benai bala dep nado bala thung kam yaki.